Entonces, because maybe assim nascer e o mundo আৰু ইমান ডাঙৰকে গায় কেতিয়াবা মন গ'লে একদম সৰুকৈ গাই দিলো so he was like that মই সদায় তেওঁৰ পৰা শিকো फिर क्या हुआ ये ना पूछो হঠাৎ চেপি দিয়ে কোনো মানে he knows the dynamics फिर कैसे बात हो गई তার কলম করে গাইখানে গায় না